Meshunje ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thwe go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Home and face our country. I believe that home is home, although it's not so homely. Mokomishenara wa ka Ghana ka Afrika Borwa o re bontši bja badudi ba naga ya gabo ba ba kgethilego go tloga mo nageng go letetše gore ba gomele gae mo matšatšing a go latela. The campaign we are launching today encourages every eligible voter to register and vote on 4 November. Komišene e Ikemego ya Dikgetho IEC e thagotše semmušo masolo a dikgetho tša mebušo selegae mo šedi le go baswa. Lal Foster. Mohlahli wa Bafana Bafana o tsebišitše maina a dibapadi tša Bafana Bafana tšeo di lebago dipapading tša sebjana sa lefase. Thobela ga nke le hlaba go mela dikela le sena tša lona go rialo legatong la sehlopha sa ditaba tša sepedi nna le wa rao ka sene letlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla romile go tla go lefa madireng a lefase. Tša mathomo ke tša gore mokomishenara wa Ghana ka Afrika Borwa o re bontši bja badudi ba naga ya gabo bao ba kgethilego go tloga ka mono nageng kgabagareng ya magato a boipelaetšo kgahlano le badudi ba dinaga dišele bao ba senago mangwalo go letetše gore ba tloge ka mono nageng mo matšatšing a go latela. Go badudi ba makgolo-tharo ba bego ba letetše gore ba ye gae ke fela ba makgolo-pedi masomesenyane tshela bao ba nametšego sefofane go leba gae. Ba lebile gae ga mahlaku le ke leeto leo le thomilego ka ntlong ya botseta ya Ghana ka Pretoria. They say we should go home and face our country. I believe that home is home, although it's not so homely. So it's better for me to go and help build our country. Ba kgoro ya merero ya selegae ba ile ba thoma go lekola mangwalo a bao ba ithaopago go tsamaya. Well, what we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented. Naga ya Ghana e retla tšwela pele go thekga badudi ba yona ge palo e go lela godimo go bao ba boelago gae. We are expected to repatriate between 800 to 1,000, but the numbers keep increasing. There was no criteria. The criteria is that our people feel unsafe, our people feel not welcome, our people feel that the economic activities have come to a standstill. So what do they want? They want to go back to Ghana, and the government of Ghana has given them the opportunity to come home and be reintegrated into the Ghanaian society. Naga ya Ghana e phegelela gore tshepedišo ya go bušetšwa gae e ka se ame gampe segwera sa yona le Afrika Borwa. Lesolo la toropokgolo ya Ekurhuleni la malebana le go latelwa ga melao ya mabenkele a dispaza ga le amane felo le pharela ya gabjale ya go ba kgahlano le bafaladi bao ba senago mangwalo. Seo se boletšwe ke meyara phetiši wa City of Ekurhuleni Nkosi Diphile Xhakaza nakong ya lesolo leo le nepilego mabenkele a dispaza ao a sa latelego molao le meago yeo e agilwego ntle le semolao ka Vosloorus. O re lesolo le ke karolo ya lenaneo la go phethagatša melao ya mebaspala leo a le thakgotšego ka ngwaga 2020 ge a fetša go tsena ka kantorong. Lesolo le be le nepile kudu go phethagatša melawana ya maphelo, polokego le melawana ya masepala go dikgwebo tšeo di šomago mafelong a bodulo. Xhakaza o re lesolo le tšeremeditšwe go šoro morago ga ditiragalo tše bana ba go hlokofetšego morago ga ditatofatšo tša gore ba jele dijo tšeo di fetilwego ke nako goba tšeo di kgotletšwego go tšwa mabenkeleng a dispaza. Bahlankedi ba lekotše mangwalo a tumelelo a kgwebo, seemo sa bobolokelo bja dijo, mangwalo a bafaladi le ge ba meago yeo ba šomelago ka gare ga yona e latela magato a molao. Ba otlile gape borakgwebo bao ba tshelago melawana ya masepala. These interventions, we've been doing it ever since 2024. I was the mayor. We've been doing them regularly, and it's not just because there's much and much, but we must then demonstrate that we are doing this work to actually enforce bylaw. Ge go le gare go lekolwa meara o etetše lebenkele la Cash and Carry ka Vosloorus mo bahlankedi ba hoditšego gore kgwebo e sepetšwa ke badudi ba dinaga dišele bao ba tlilego nageng ka gore ba tšhabetše dintwa le go hlokofatšwa nageng ya bona. Ba hweditše le meago yeo agilego ntle le go dumelelwa ke mmasepala. If you are trading, you must make sure that where you are correctly zoned.
must be zoned for business, and all your structures they must have an approved business plans. badudi le bona ba bile le maikutlo a fapanego. People won't question the white people that still have a lot of the economic power in South Africa, but then they'll target someone at a store buying something, even though they didn't find anything that was expired. I'm also from abroad, and I don't get xenophobia against me, but I think it's more black people from abroad that get this like hatred. Xhakaza o re masepala o rulagantse go thuša borakgwebo ba ba obamelago molao le ba ba sa o obamelego ka ga tlhatlho ya go ingwadiša ga dikgwebo. balwela ditokelo tša leago le ba dipolotiki ka North West ba re ntwa kgahlelong le mathata a leago go hloka toka le bomenetša di magareng ga tšeo di bego di lwelwa ke Thato Molosankwe gomme di tla tšwela pele go lwelwa le ga e thobaletše boroko jo bogolo ge ba bolela tirelong ya segopotšo ya Molosankwe yeo e bego e swaretše ka mahikeng balwela ditokelo ba gateletše gore le ge Molosankwe a humoditšwe ntwa ya gagwe ya go lwela toka le mathata tša leago e tla dula e aperwe bokapheta melaleng ya bona. Molosankwe o ilwe ka sefako sa dikolo ka legaeng la gagwe ka Lomanyaneng ka Mahikeng provinseng ya North West bekeng ya go feta. Tirelo matshediso ya molwela ditshwanelo yo boleilweng setlogo. He who speaks the truth is the most hated. Re na le mathata a mantsi mo lehatsheng magetšo. Mahikeng is going down the drain. Se se botlhokwa ke gore we need to join hands and aluta continue. Are kopaneng bagetšo. Ha ke motho ore ka tswa ile mongwa lona are go iragala se se mashoka. A re tsamaye re go thusang. Our life begins to end by the time we become silent by the things that matters. So let's keep on fighting. The journey continues. Aluta continua. Let's still fight for what Thato believes in. Loso la molwela ditshwanelo yono lo utlwisitse ba le bantsi botlhoko bogolo bao ba neng ba le gaufi le ena. My name is Master Bangwe, and Thato was my best friend. People wondered what connected Thato and I, and there is nothing that didn't connect us. I've been robbed of a dear friend. We have all been robbed. We are not gathered here because of how Thato died. Thato is not a hero because of how he died. He is a hero because of how he lived. Molosankwe yo o tlotlomaditsweng ka go rata se-Afrika o solofetse go bolokwa ka la matlhatso. Sentle English SABC News Mahikeng. Re sa le amogela thobela komišene yeo e ikemego ya dikgetho ba IEC e thakgotše semmušo masolo a dikgetho tša mebušo selegae mo šedi e lego go baswa lekala leo e lego karolo ya ditheo tše senyane tša mmušo le thakgotše semmušo masolo a dikgetho tšeo di tla swarago ka la 4 kgweding ya Dibatsela moketekong wo kgwekgwe e bego e le Get Up, Show Up and Vote e rang gore emelela e ponagatše o bo kgethe. Show up and register to vote. Bokamoso bja demokrasi ya maAfrika Borwa bo diatleng tša masolo kwalakwa tša komišene yeo ikemego ya dikgetho tša pušo selegae tša lenyaga se ka ge IEC thakgotše masolo ao a mpšhafaditšego go bala boingwadišo bja inthanete. The campaign we are launching today encourages every eligible voter to register and vote on 4 November because it is no exaggeration that democratic vitality of our country is dependent on each voter marking a ballot
on 4 November. mekgatlo e magolo tlhano le metso e seswai tla phengišanela ditilo tša go lekana tše dikete tše lesome mebasepalang ye magolopedi masomehlanošupa ka nageng pele dikgetho di ka kgatlampana o tla swarwa masolo a kwalakwatšo. Just under 24,000 registration stations across 4,488 wards will open over 2 days to enable citizens to register, to verify personal details, and to ensure correct registration. Dikgato ka moka di nepile go kgonthišiša gore dikgetho ke tšeo di lokologilego gape di sena bosodi fao bakgethi ba nyaka go dillo tša bona di sekegelo tsebe. The work we unveil today transcends marketing. It is a vital exercise in democratic consolidation. Boingwadišo bja mathomo bo tla thoma ka la 20 le la 21 kgweding ya Phuphulenyaga. Go letwetše gore molato kgatlhanong le rakgwebo wa ditekisi Joe Ferrari Sibanyoni le balatofatšwa mmogo nae ba bararo Daniel Masilela, Philemon Msiza le Bafana Sindani o bušetšwe kgorontsheko ya magistrata wa Delmas go sasa. Molato wo go bela kgorontsheko be ke morago ga gore o tšhollwe ke magistrata mogolo Thulethu Thonjela kgorontsheko ya KwaGafontein morago ga gore motšhotšhisi Mkhuseli Ntaba a se iponagatše kgorontsheko. Thonjeni o laeditše gore Ntaba o nyaditše kgorotsheko gomme a ntšha lengwalo la gore a golegwe. NPA e dire boipiletšo kgatlhanong le go ahlolwa ga motšhotšhisi. Sibanyoni le balatofatšwa mmogo naye ba latofatšwa ka go tšhošetša rakgwebo le gore a ba lefele mašeleng. Godimo ga yona taba yeo Pijana re botšišitše gore na maikutlo a gagwe ke a fe morago ga gore molato wa rakgwebo Joe Sibanyoni le balatofatšwa ka yena o bulwe gape fao ba tla go tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Delmas go sasa morago ga gore molato woo o tšhollwe ke kgorotsheko ya magistrata wa KwaGafontein bekeng ya go feta. Maikutlo a lena ke ao ka mokgwa wa WhatsApp. Tshwarelo ka kgatišo yeo e sa bapalego re gatela pele. Botšhotšhisi molatong wa polao ya Warwick Stock ya tsebegago ka la DJ Waras bo feditše dinyakišišo ka polao ya gagwe. Motšhotšhisi wa mmušo Vincent Mochabela Pijana o boditše kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg gore seo se bego se šaletše e be le go kgoboketša tshedimošo go tšwa dillathekeng tša bobedi ba latofatšwa, tshedimošo ya bona ya mašeleng, go bapetša leemo la bona le go ngwala melato yeo ba pharago ka yona e lego seo a rego tšeo ka moka di phethilwe. Bobedi ba latofatšwa yo go dumelago a thuntšitše Waras e lego Amino Phakula le yo a latofatšwago e le yena a rulagantšego polao Victor Majola ba tla leba kgorontsheko ya godimo go thoma tsheko ya molato woo. The matter is on the road today for further investigations. Our investigations are complete and therefore should be in terms of Section 75, 2 of the Criminal Procedure Act, states the first amendment to be transferred to the High Court. The indictments are ready. One has been served to the defense and one for the shop is available. Indeed, so I confirm I received a copy of the indictment. I was a little bit confused because my client now is accused number 2, but it's for the indictment. My best approach, brief your ship to take instructions. Re sa le amogela Thobela mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o tsebagaditše dibapadi tšeo di tla emela go naga dipapading tša sebjana sa mogopo wa lefase ye kgweding yeo e tlago. Mmege wa rena wa ditaba tša dipapadi go SABC News Fiso Ramara o be a lefao go meboledišane le ba bang ba dibapadi. Thobela re dumediše babogedi ka magaeng re sa le mo ka Pretoria mo Presidential Guest House a se kgale mohlahli wa Bafana Hugo Bruce a phatlaladitše maina a baraloki ba gagwe ba 26 bao ba yago dipapading tša sebjana sa lefase ka Mexico, Canada e šitana le ka United States. Go bile bohloko ka ge baraloki ba tshela ba sa kgona gore e be karolo ya sehlopha se gobane re a kwešiša melao ya FIFA e nyaka
baraloki setlhopha se sengwe le se sengwe seo se yo go kgatha tema se be le baraloki ba 23 go ya go ba 26. Baraloki ba tshela bao ba paletswego ke go dira setlhopha se ke moswaradino wa Kaizer Chiefs Brandon Peterson, le moraloka morago wa Chiefs Thabiso Monyane, moraloka gare wa Chiefs Lebohang Maboya le yana ga go mo setlhopheng, moraloka gare Brooklyn Bogenpool go tswa setlhopheng sa Durban City, Thapelo Morena le yana ga go mo setlhopheng e shitana le Patrick Maswanganye. E re ke se ka senya nako ke bitse Masilaelo Seanego ke moraloki wa Maloba wa sehlopha sa under 17 le sa under 20 sa Afrika Borwa a re botse gore yena o se bona jwa sehlopha se warra o se bone sehlopha sa Hugo Bruce maikutlo a gago a re ne nka rata dumedisha wa lebeledi ne ke re Machita ne nka thoma ka ba ba sa gonang go ya World Cup ke re they must head up ba lebelle pele as the end of the world. Then go squatting se ba selectileng ke feel confident because at least re na le domination ya Pirates le Sundowns e re lebella mo Mzansi ne le tsona team tsa o performer and le experience ya youth o re keep a continuity re tle gone ya di World Cup tse dingwe, but ka this World Cup ke feel ka re na le chance ya o dira history Machita ba ka pusha. Ha o bolela ka history re a tseba gore Bafana mo nakong ya go feta ga e so kgone gore ba fetele legatong le latelago o bona o ka re mangwageng o ba na le sebaka. No nna since le nna ke le moraloki wa bola ke phela ke botsa Machita gore le ba ka re bapala le PSG o re bapala le eng mafellong ke 11 versus 11 grounding and ke mindset anything can happen. That's why re bitsa beautiful foot game of football. So that's why ne ke re Machita from first game ba ska chua selo ba tshwale ke 11 versus 11 ra lekana re na le chance because anyone has a chance ka of the country tse yang go World Cup. Ya re kwela maikutlo a Masilaelo Seanego o mongwe wa baraloki ba e sa le go ba baswa mo nageng go tswa mo Pretoria ke Sefiso Ramara wa ditaba tsa SABC. Ra leboga ba gešo di fela mo ga bjala go latela kakanyo ya maemo a bosogajedi Mashibe Kganyago ga botse. Mogedi wa SABC 2 ke rata go amogela le go dumedisha bošegong ba lekgono a ke re lebelleng tša maemo a boso gore tsona di re tshwaretšeng ga re lebella gona godimo go la Limpopo go tsenelela gona go la Mpumalanga go tlabe go ntse go pipile maru bogareng ba naga le gona go tlabe go ntse go apogile ga re tswela pele jwale le gona go sasa go banagala go tlabe go santšane go pipile maru bogareng ba naga jwale go bulegile re lebella gona fase go la Eastern Cape go banagala go tlabe go ntse go ne le dikarolo tše dingwe mo go tlabe ba tla itemogela mesarasarane ebile go tlabe go ne le moya e matla e tlabe e tšutla ka mo mabopong a lewatle ga re tswela pele jwale go tsona go sasa go lebella gona go la Gauteng bogareng ba naga go tlabe go ntse go ruthetše Pretoria 24 Johannesburg 23 re lebella go la Limpopo go sasa le gona ba tla itemogela phišo e tlabeng e le godimo re lebella Thohoyandou go tlabe go ntse go fiša ga re lebella gona ga Sekhukhune re lebella wena o leng diphagane o le ga Mashabela ga Phatla le Mamune Bekasfort ka tše 27 Polokwane le gona go tlabe go ntse go ruthetše Mokopane le ga Mashešane go Mpumalanga go sasa le gona go tlabe go ntse go ruthetše re lebella wena o le dikarolo tšo Sekhukhune go tlabe go ntse go fiša ka tše 30 go lebella Carolina le gona go tlabe go ntse go ruthetše 25 Secunda le gona go tlabe go ntse go ruthetše 25 ga re lebella wena o le KwaZulu Natal go sasa o lundi go tlabe go ntse go ruthetše le gona 28 ga re lebella gona Vryheid le gona go tlabe go ruthetše Pietermaritzburg 26 go Eastern Cape go sasa re boletše ka yona mo go tlabe le Msarasarane ga re lebella Mothatha le gona Maletswai go tlabe go ntse go tonya ka miso upia go tla ruthela Makhanda e tlabe e le 20 re lebella wena o leng go sasa go la Western Cape gona re lebelletse jwalo re lebella Beaufort West le gona go tlabe go ntse le tšwele ka marung upia go tla tonya re lebella Riversdale le gona 23 re lebella gona go la Northern Cape go la go sasa le gona ba tla itemogela go ruthela re lebella wena o leng Appleton 28 re lebella gona Kimberley 25 re lebella Freestata go la go sasa le gona go tla ruthela dikarolong bogareng ba naga re lebella gona go tla ruthela ga re dem 20 re lebella Wepener le gona go tla ruthela ga re felletša jwalo re phethela jwalo gona go Northwest go sasa ga re lebella Mahike 23 le gona Taung go tla bontse go ruthetše mogedi wa SABC 2 ke lebogile nako le beleng ka dimileng yona go tšwa go nna setlogolo sa Kganyago ke re ga e be boroko.